Ja ću da koristim 6 jufki, svaku ću da pomastim, a na 6. će doći kajmak, šećer i pistacije. Kad smo stavili 6 jufki koje smo prethodno pomastili, dolazi kajmak. Ja koristim ovaj turski kajmak pravi koji sam kupila u Turskoj. Ne znam da li ima nešto slično tome kod nas, ali mislim da vam može poslužiti kao zamjena mascarpone sir. I onda na kajmak dolazi šećer, pistacije i to je to. To je sve što nam je potrebno od sastojaka. I onda to ovako zatvorimo. Veoma je bitno da zatvorimo sa strana, da kajmak ne bi izašao pri pečenju. I ono što bih htjela da napomenem jeste da je ova jedna ovako porcija, ovaj jedan palačinak, odnosno jedan katmer, po mom mišljenju dovoljan za 2 osobe jer je poprilično slatko i vi uz to možete da koristite sirup od vode i šećera. Kad se ispeče možete da prelijete sirupom, odnosno agdom, tako da to bude onako baš slatko. Ja ću da premažem još jednom maslacem prije pečenja i pečemo na 180 stepeni oko 10 minuta, dok ne poprimi onako jednu lijepu zlatnu boju. I evo ga, nakon pečenja izgleda ovako, a najbolje se slaže sa crnim turskim čajem.